Trafo Hene, or the Nana Kwesifori, a ya bontin don in Adontin Hene, or the Nana Jabeng, or ye Abese Hene Sokan home, Nana Elu Penny, or ye Chidom Hene, and a charming form you know, and what they omokan home more the buy. Nana sem a tia. Or ye was say, Sebi, the year yen a santimemuhano, a sombo ye pa na ene. Se yewura tran ba enwa no so odi mfie aduonu numa na ono ani mfie so aduoso nan a otetena enye yie oso oba na de sese wo ye bia de hye eta yewura chi bia obeye na enchei ena yewura okopa konfanoche hiu konfanoche hontoma na yewura kasa no se wo hwe Ghana mamu ha enkroto no ye dunsia sesei emudu mienu die Confanochi and Omoba. Na Confanochi na yede sebi yares esabia no to no wanyareda e ka papa na kuma pa na nei so okọ Confanochi a uhwe enipa du a ejina ho a emu ba ko de omuka sehwi kasa enti na sehwifo eho e na omu nyina eba hospital enti sehwi also man hene bibinti no antimi ama was se ne so oba de oni yeru adi bedi ade eye ono ane snap pentunsia aye whiskey strada aye de odi eru adi bedi ade no na he confanochi project so odi ho antobo abai wose enche yewura obetwadura enti odi abo akese e ka ho aba sebi de eru aye no sehwiman aye sehwi yo so man no aye ne fe bebre na nsen asembisi de ma mu besi me so no me de yewura na daroma otumi ma me koye sabi osi dormitory efa nipa makoma hanson e de ma se hwe so man hene enti wo de share krona ni monyam o man hene se enne se otena se enye yie enti obaya he confanoche no wo de kanin sika no 3 billion aya ne sika 300,000 Ghana cedis odo de bo papa se onfa amua he confanoche no and now sisa ko about fusika no a e be $20,000 and ode bua papa mira se wi so man hene o se ontimi nya omuda bibi a we bia wadaroma watawachi pa wadaroma na dia wo sre eyo mpaye se ba bia wo no wo mpaye ma no na ne die yie akoyi ama no yo wi so man hene ba ya na dia wo se no no Mira misu bro said the waba oneba sampo hene ose no so ojina ha odaroma ojina ha ma wa ba Sehwi Wiasohene man hene odaroma o say ni papa prekope enu na odaroma ebra wodi mfie aduonu num nyame ya wadom nya mfie aduoso nan na esisen ko no atimi ba no beka ho ebra wodi ade kese no bibi nti na ne ho dodo no wantimi ama tinna wodi ada o se wantimi ntina otu ni mpanimfo jase adonten na chiami mienu mpanimfo aka ho nyina se ni chidom so monkwai no hene ba sampo hene ni monim na monko ni me papa enkodi ade odaroma omuba ya de o kan se edi kan aseda sanse enchai na wa utu o se be hene ba sampo hene ma ne koye se dormitory ya be fa nipa be sa hanson sebe yenye ni emfa nhyɛ sebe omu animonyam na eno ni nyina ho aseda eka ho bi odaroma obaya ene wose wate se hi konfanoche wa watudin eno ne mu ewo mu kanisika no billion miensa eno so de ode bo hi konfanoche eno no ene ade so obaya okra ne nsem broni nsa pantunsia odaroma risky strada afi odaroma so oni se enche ubetwa dwura eno so eho ahoboa odi kan ne dia ba aboa kese odaroma eka ho se eduru onu ma de odi yebe bia no odaroma odi aye egbu afi okra ne nsam odaroma obo mu ade oh okay odaroma hi konfanoche eho ska eno ode baaye wa nkasa oba Sehwi Wiasohene man hene said what to mpanimfo mo kan no sa ade a wo ye no ho no eye ne fe no odo wase papa was re nya mempa ema wo
no stress or no so upon pieman and no young quania or dear, or so now what you have some debia. Said you never some point, I was in the blue. 2-4 Edamasi, Papa. Nananum, Momian Prince of your mind, young Prince paying for ye, young Prince paying for ye.